makosa. Ungeendelea na makosa Italia kwa malaika. Lakini kwa sababu alikuwa anatembea ovyo. Lakini kwa hiyo mali ya Mungu. Akaita huyu malaika alikuwa anaitwa alipokuja akatengeneza polepole lakini sasa walikwambia upendo ukiwa unakufa moyo ama uko na ugonjwa na kusumbua, yani stress, yani karibisha Mungu ndani yako. Kwa kizungu inasema